Family kanot shilong uba adalbot nongrum nikesngi ulalej hidaladi shamau diang banla bikjing shisha habede bikjing don jongka IIM guest house hakajaka bak sorkar ka ai shaka civil service housing officer cooperative society ltd man pendon kam kadba kedang don hakakam kumki IAS haganik jinglej ulalab da shisha baka plot number arpunyo layeng daga guest house jongka IIM Shillong. Abakran kunong to kubor uba adalbot nongrum ulayitu bahag ni kedorbar ka badang sudap labu jingkili halor kani bat ke jing jubab ka ba ulayo ka ong hawan kani kadai kejaka ka balamang kerpang na ka benda ki he sorkar IAS ha ka kerteng jong ka civil service housing officer cooperative society ltd ula berab da ka baong ba udon ka hok bantip ya kejing shisha bat manta ulap ya kejing shisha nagaleng ka jong u ula pa da kejing to sa secretary jong ka urban affairs department hau menteri bdp ya ketenat urban u chief secretary bat chaki waide nagaleng uba adalbot ula bu kejing geli hato ka civil service housing officer cooperative society ltd kila mo bantawan ban IY kala chaki wai anika jaka ka ba don kanika building sadian jonga ka IIM guest house kani di jaka ka bala mangkerpang na ka bantaki he sarkar IAS hakerteng jong ka civil service officers housing cooperative society limited ti ka bangala bu ru ka jingkali manakani po ka house ho ngam simla yo bani dipit mar ka por ka lingkot bat kam simla poisyu na ka bantaban ya ka jingetai mga dokam jing sai ngadon ka hok ban yo ka jing sai wala nga di banya marway hindi nga ya pat kahok bat nga kersan pat ikahok da kanong rip tedi halo tong rim ngawan ni kapor ban persisa hiladi ba hatu ka desa ni mata ka jaka ka building ka bala ai kerpang nanti kini IAS bar kala long pat ka jaka yawan penongkam pat ka IIM guest house ti mata ngalap ka di jingsha bangala penkre ya ka city mata singla penpoiru syaki concern designation jong ka sarkar jala nadu ka secretary jongka urban affairs department i Mrs. WAM Boot but nga 8 poiru hi copy sa honorable urban minister honorable chief secretary jong government of Meghalaya atau secretary Meghalaya urban development authority kumju ang 8 poi copy so secretary New Shillong Township Authority but ng 8 poi secretary 8 poi copy so secretary Civil Service Officers Housing Society Limited but menta ngalawan ra ru city ban penpoi hani ka plot number 27 jong Isri DP Walang Lumjing Sok Homes New Shillong Township nakuha ru ba ka government kani ho nakuha pan pau shai ho ngadon na po ka position but kum opposition member kadon ka por ya ka bangan persya ka bang kan persya ka sarkar don ka por ya ka bangan dewan yaro kadon ka por umay dewan ajimut ti mentaru ngakuha ba ka government kan sim khia ya kani haswa bangan sim nakui par ka sinjam namar kani kalong clearly violation ya ka deed of handing over or taken over kamtam kata kajing yasoi hakar kom air kom sim nakabenta kani ka jaka siya kini ki he sarkar ka kentien ka basay ka balakren hapo kani kajing ya soy kajing kular condition of affirmation deed of handing over and taken over it clearly state that land shall be used only for the purpose for which it has been allotted. Kani kala keren syai. Bagaimana penokam pat deki wei pat ki benta laj tangga je penokam naka benta ke e kabala dep bha dep mang naka benta deki he sarkar IAS. Henry ka basusi yang ni pat ngi jubam. Yak jikeli jonga po assembly ka department kala keren syai baka pro ka cooperative society kala ban soblet kala ban IY kala pat syakiwei kani kalong ka clearly violation ti mart kadaw lada kita ki he sarkar
Kibadai ban Shnaki rules. Kibadai ban Shnaki an. High-ranking person who are supposed to frame rules and law, they are perhaps become a law breaker. Jadi horta nongrim banjur baka government kadi bandai halo kanika benta haswaban penboringa manyai dakaway ngako ban baka government of the day they should put a full stop. Bakini ki illegal practices ninum day ban ailat namarada ni ailat kan create precedents but kan buka jenge yangi kung macam penrio kan buka jenge ya ka government ban penyai ya ka policy ban penyai ru ya ka system tini jadi benta nakaliang junga kum unomi kemat nga penpau hani kapor.